Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay wetala, wasa na pauluan. Kinatib ka, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Parakan ka, Feli. Anya mananday ta, Marlon. Ginatang ko ang merienda, parakan ka. Nakita ngamin adi ka pa'y nagmerienda itay. Anya ko maitakan ka no sa anak ang nagmerienda. Nang tedak lang iti merienda, ngam na pudot mo tanti ulom. Disturbo kan tumat ngamin. Kasano ko mamadisturbo ka, kat awan matar-aramidem. Inton sumaruno, di kan mangtad iti uray anya pa'y kanya. Saan ko akasapulan dagita? Di nakmalapdan, no kayat ko timangtad kan ka. Kas kanayon ko ngay bagakin ka. Sanak ama pukawan itinamnama. Aging gaasaan ka pa'y anak ki asawa. Anya? Para kan ka, Arlene. Anya day ta, Feli? Ay, jak amo, no niya tilinaon day ti asupot. Basta makan. Aguray ka. Day ta jay nakitak nga inigaman ni Marlon itay Iso nga agpaiso. Kukwamon. Kanamkit di. Kakaisunang adamang tad iti meriendam. No inal daw lang nga kasta, makatipid ka, beshi. Anyat amo kay. Amang ano, damot inlaok day di alalaki iti day tamakan. Anya kung matilaok na, aber? Amang ano, ada inlaok na pang paamo. Ay, nakabutbutang. Sikakit di. Advance launay ti panagpanpanmunot mo. No di mo kayat, ibasurak langan. Ay, madi Di mo ibasura. Sayang mat. No di mo kayat akanaan, mudtoy, tasyak timangan. Libre ko naman. Itay pa'y asurut-surutan nak si Marlon. Apay ka di aya? Aggidantan nga agawid, Feli. Aglugan naklangan iti jeep. Narigat aglugan iti jeep ita. Napunno ta pa nag-ieskwela manen. Ado ti estudyante. Di ang taksi Uray dagiti taksi. Napumpunno matlaan. Among si Marlon, jakon magustuhan ti kastang aramidang. Kapay nga mina napudot ti ulom kanya. Datantikit kita ang dagiti tattaw di kalsada. Adaywan nakman. Amang ano panunutan da anubyo ka. Talaga ka di mo kaya ti makigiddan kanya. Adamat motor ko. Mabalin nga itulod ka ije balayo. Tas sidaglaang mat ije balayo ti pagapabangak. Di mo ipilit ti kayat mo. No imbagak ajak kayat. Jak kayat! Sino tinagluto iti sinigang nanang? Ni tatang mo manen Talaga na imas ti luto tatang. Ay na, di mo ibagat ti kastanak ko. Ang mga nuagselos ni nanang mo. Ay saan iti anya agapaw nga agselosan. Kay kayat ko kit di tapno saan akon amabanog nga agluto. Adda kamutin nga agluto lakay. Silpon mo samat day jay Feli. Ingka kitaan no asino ti umawawag anak ko. Saan ang nanang? Kasanaw no importante ti ibaganakan ka. Ay na, sigurado at ipapansin akatrabahwak mananday tatang. Nukasta, adag papapansin kan ka ijay? Ituloy tayo kitintimangan. Di tayon pagsaritaan ti maipapan iti day ta abanag. Adda masurunak iti day di ang Marlon. Marlon, ading ko, anya nga oras ti trabahom ita? Alas 8 manang lay ka. Apay ka di? Ay, makigidanak nga rudan kan ka. No kasta. Agawid kan manang. Kapilitan Amumot nga awan ti kadwan ni tatang ijabalay. Naimbagkit ti taimmanugot makiturugak dito boarding house mo iti may sa Arabi Sakbay nga agawid ka. Mabalin ka diti agpatulong manang. Anya day jay? Kaduain na kumagumatang iti sabong. Sabong? Itet ko iti pagdatdatunan. Ay katuan mabalin latamat. Day talagayam. Naimbag abigat mo, Arlene. Kastamat kan ka, Marlon. Ni Feli? Ay, awan pa'y mat. Ni, apay ngay. Aglangan ka di tigayem mo ita. Para ka di kan kwa na day tasabong. Wen ko ma. Kunak tumat. Di ka madanagan. Saan nga aglangan tigayim ko?
Mala daw lang basit, tada na patag ngayon lakad na. Kasta ka di? Edi suklatan na iti sabong iti lamisan na. Sige lang. Ibagak to kan kwa na asika tinangtad. Man, tulungan nakman iti gayam mo. Di ka madanagan. Tulungan ka ni Feli, Marlon. Asino tinang ibati iti sabong iti lamisaan ko, Arlene? Ada ka matgaya man, Feli. Ni Marlon, tinangtad iti dayta sabong. Para kanukan ka. Talaga mo, tayo dyan lalaki. Mano abulan pimanan ngagpapapansin dya tao kan ka, Beshi. Pansin mat piman Madlaw adakkel di pa naggusto ni Marlon kan ka. Sanak pa yan nakasagan ang makirelasyon. Narigat ti mailawan. Si kakit di mat. Saan adakas no ikam iti tsansa dya tao? Kasano no ikak iti tsansa. Kat isunto pa iti agbalin a parikot ko. Saan mat siguro? No para kanya kat nasaya at atao ni Marlon. No kursunadam da dya Marlon, sikan ti agpaaram kan kuana. Anya? Saan mat amabalin ti kasta ka panunutam Apay asyak ti agpaaram kan kuana kat sika nga ron ti kursunada na. Pagpanunutam na saya at Beshi. Anyat amom. Amangan no ni Marlon gayam tinaytoding para kan ka. Agyaman na kiti sabong nga intad mo, Marlon. Awan anyaman na, Feli. Pasensya ka na. Amok ama diti pa nagsasaok kan kay ti kalabas. Anya kalakit din aya. Okay lang, Dayjay. Saan ka din ngayon bagakan ka? Asa anak ama pukawan itinamnama. Aging ga asaan ka pa anak asawa? Talaga lang, Pudno day tanging bagak. Isong aging ga ita. Ang papapansinak latakin ka. Sika talaga. Sige, agsubli akon iti lamisaan ko. Tamangan no makita nak ni boss. Mabit lang. Ada ibagam? No okay lang kan ka. Agiddan ta ko mga gawid inton madamdama. Itulod ka ni Jabalayo. Panunutak pa'y. Apay panunutan pa'y lang. Nasayata ka tao. Nusakti ka duwam. Tawandakas ang mapasamag kan ka. Oo, sige man laangan. Umanugot akon. Agiddan tang agawid inton malam. Ngam, diretso awid Una, awan mo't sabali apapananta. Uy, naimbagpay kan ka, tadagit itad iti sabong. Ay nasusan. Anya ko mano inikandak iti sabong. Kuma, adamot mangtad kanyak iti sabong. Awan ka di pa'y boyfriend mo, nga iso kumatimangtad iti sabong kan ka? Awan nga rod. Awan to pa'y agaram kanyak. Ha? Day ta kinapintas mo? Awan pa'y nagaram kan ka? Imposible. Awan nga rod. Ay, kaano nga tangad da agaram kanya? Orayam laeng. Dumtang tumat laang ti lalaki ang maikarikan ka. Ne, Pele. Sino ta lalaki akadwam? Naimbag nga orasyo, tata. Ni Marlon, tatang. Nobyo? Ni tatang mat. Gaputay niyam amok kada kayo? Nobyo kon? Agar-aram pa laang ni Marlon. Namjak pa inaklon, tatang. Isumat lang ti pagturungan na. Malaag tungaw ka baraw. Agyaman ak, tata. Sige, panawan kayo pa dito Mangirwarak laang iti kapikan tinapay. Ay, siya ko na nakaw. Siya kon tatang. Agtugaw kay kit di tatap nung maam-am mo yung mat ni Marlon. Sige nga ron. Aguray ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak Kasla nakit-kita kan. Border nak ni Nana Tarsing, tata. Wayne. Ay na. Malagip kan. Kunakon kay. Sa dino nga itinagam-amuan yu iti anak ka. Kanayon alumabas ni Feli iti pag-abangak idi, uncle. Ket tinagaplayak, isumot gayam ti pagtrab-trabahuan na. Talaga hamat ni gasat anya.
Hala, ituloy mo lang ti panagdaton mo iti anak ko. Masigurado nga danamnamam ken kuana. Adda ako, lakay. Nay, apay mat anarabian ka bakit? Pilang nga road. Ne, asino ti akin kuko iti day taasabaw? Ti anak ta, bakit? Kayat mo asawan. Adagdat daton iti anak ta. Wen, katimay pay dito'y balay idi awan ka. Na, inrana na pa'y muti kaawan ko. Ay kat, gwapo ka di mutlaang. Wen, ada itsura na. Ken, nuugali ti saritaan. Kasla nasingpet mat. Asino mo't ngay day dya alalaki. Ni Marlon, bakit? Ti agab-abang iti balay apapaabangan ni Tarseng. Na, kano gwapo dya nakita nga agab-abang ijay. Ay kat iso day jayin Ay kat sa dino ti ayan ni Fele. Ada iti silid na. Anya ti bagam kan kuana. Ibagak ngayam amunak mutkin ni Marlon. Nagsaur. Si kalaang tinyam amunak kan kuana. Simangpat kayo matgayaman, nanang. Kasangsangpat ko laang. Kuna ni tatang mo, adda ka no inyam amum kan kuana alalaki. Ni Marlon day dyan, nanang. Apay ka di? Iyam amunak mo't iti sutor mo anak ko. Saan amabalin ani tatang mula ang tiyam amom? Ay, katwan Nairanamat ngamin nga awan kayo itay. Ibagam, tao may tumanang, taagkapi dito'y balay. Wen, nanang, di kay madanagan. Ibagak to day takan kwa na. Kasta, tapno maamamok mo, kan makasaritak mo't iti personal. Anya jay ko na may bagam, Feli? Mapan ka kano ijay balay inton malam. Ha? Apay? Kaya't nakaamaam-amo ni nanang ko. Isutisang kay baga na kanya kidikalman. Mapan ka kano makikape, tapno makapagsarita kayo. Awan mo't ngamin, idi may kay ijay balay. O sige, okay lang kanya. Di bali tasak tumanan ti mangitulod kan ka. Okay. Wen kayam. Ibagam kini Arlene Tagigiddan tayo amangan inton alas 12. Ilibre kayo itigayem mo. Ni, saanan? Urnongam ket diti kwartam. Sana masapol nga igastusan na kami itigayem ko. Okay lang kanyak. Sagpaminsan lang, mat. Sige. Sikati makam mo. Kumusta ka mutan, Marlon, nakong? Nasayat, mat. Nana. Damag kukit nagamam mo kayo kano iti anak ko, iti kumpanya pagtrab-trabahuan niyo. Wana na. Kanayon ko makita ti anak nyo, tunggal lumabas iti pagababanga. Ngam awan tured ko idi makisarita ken ko ana. Jak impagarop, at tinagaplayak, kat isumat gayam ti pagtrabahuan na. Talaga akasta siguro tigasat. Ayun gayam, di nakapay inaklon ti anak ko. Saan pa'y nana? Makatawanan ngagpapapansinak ken ko ana. Agkape tayo pa'y. Pele, agtugaw ka man pa anak ko. Apay ka din, nanang. Apay ngay, adi mo pa'y lainaklon ni Marlon. Ha? Makatawon mo gaya mo ngagpapapansin kang kanak ko. Ni nanang mat. Dumtang to kadilat taday ta. Ay na, Feli, no siyaktisi ka, sungbata mo ni Marlon. Ni nanang mat. Amangan no agawon pa'y ti sabali. Saan ka mapasamak day ta, nanang? Tasyak ti ay ayatan ni Marlon. Saan nga agpaagaw day jay? Ay na anak ko, mapapanin ti tawon. Manumutan ti tawon nyo kin ni Marlon. May mayat kumaan no iti kabiitan a panawon kat makiasawa kamutun. Tapno addamuten awiran mi nga apo ko may. Ay na, bakit? Ay, day tamanan ti ibagbagam iti anak ta. Inaldaw samat ta nakasta. Siyempre, idi pa'y akayat ko ti maaddaan iti apo ko lakay. Umapalak kadagiti ko kumaray. Nakalimadan iti apo ko, idinto ta siya. Oray may sa awan pa'y. Ay, unay ka na yan, bakit?
Dumtang tulat ta ka, day. May mayat lata no dumtengen iti kabiitan na panawon, lakay. Bumak da taon. Di ka kadiaga pura bakit? Kasi tinakunakaon. Dumtang tulat ta. Agtal na kayon adwa, nanang, tatang. Ang mga nuririn tumanan ti papananday ta asaritaan nyo. Nasayat kayo matan ka ni Marlon, Beshi. Kasano mo't anay bagam ti kasta. Wen atag sarsarita kayo matan. Sweet kayo, paano daduma. Sana kasi di akas laangin lang ni Marlon ken ka. Awan mo't ket diti makunakkan kwa na, Beshi. Kas makita ket, nasaya at matatao. Kat, kaano nga rod asong batam? Dahita tijak pa'y sigurado. No siyak ti si ka, aklo na mon. Mapmapanan ti tawen. Agyaman nak, tay manugot ka nga agdate iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanan. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon mo ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan kat kasla pang sosyal. San met? Eksakto lang iti budget ko. Sigurado ka, ang mga no maibus mo ti sweldo. Saan? Swildok lang iti duang aldaw timbayad ko ditoy. Ahon gayam, sakbay amangan ta. Anda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya day na? Kaano ka di asong batan nak? Aklunan nga ta ni Feli, ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intuloy ni Marlon tinagdaton kin ni Feli, ngam kasuron ti balasan. Kinasarita mo't ni Arlene ni Feli, kat naibaga na asan adakas, no ikan na iti tsansa ti baro. Kat dita, inot matlaang alimmag antirik na ni Feli ken ni Marlon, kabayatan ti panagkadkadwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman nak, tay manugot ka nga agdate iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanan. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon sama ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan, kasla pang sosyal. San met? Eksakto lang iti budget. Sigurado ka, amano maibus mo ti sweldo. Saan? Swildok lang iti duang aldaw ti may bayad ko dito eh. Awan gayam, sakbay amangan ta. Adda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya day ta? Kaano nga asong batan nak? Ha? Adda ka dinamnamakan ka? Adda ka di mariknam apanagayat para kanyak? Kwa, Marlon? Damot kit di? Ha? Kayat ka di asawan day ta? Nga awata mo ti ayat nga itatdaton ko, Feli. No aklunan ka, saan ka nga tanga agbaliw? Awan to nga ta ti pagbabawyak? No aklonan nak. Ikarik nga awan to apulos ti pagbabawyam. Sige, aklunan ka nga rodan, Marlon. Ngam pangaasim, kaaramidam ko ma, no anya tiing ka rin kanya. Gusto, friend, dakayon ka ni Marlon? Inaklon kon ti panagayat na. Ay, imbag man. Ngam siya, awan pa'y kaayan ayat ko.
Ta kasi tinaibagakon. Awan mailawan nga agaram kanya. Si Kamat, nagpintas kang tupay. Kas nakon, imposible nga awan agar-aram kan ka. Awan nga ron. Di urayam, adan tulat ta dumteng. Kanon tupay. Basta urayam. Sapay kumaat ang mauray ko. Ngamin, mabutengak nga agbaak. Ada akon nanang. Ada in take out ni Marlon amakan para kada kayo. Ay, sos, nakababain mo't kunkwa na anak ko. Diyak ko maalaan, ngam impilit naman. Ala, idisum di taramanan minto inton madamdama. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Mayat ti isem mo ang naghawid. Kumusta nga'y ti date kin ni Marlon? Ada good news ko kada kayo, nanang. Ibagamon no anya day ta good news anak ko. Da kamin ka ni Marlon, nanang. Ha? Anyat ko naman ako. Ulitin man. Kunak, da kamin ka ni Marlon. Inaklon kon ti ayat nga idatdaton na. Ay na! Ay, maragsakan naklaunay para kada kayo anak ko. Kaano nga ron nga kasar kayo ngay? Ni nanang mat, kalay sa adagos man ang tibagbagana. Ah? Excited ak lang, mat anak ko. Kayat ko nga min amapadasan, no anya tirik na ti maadaan iti manugang ken apo. Hello, Marlon? Kumusta kayo matan kadatatang dita, manang? Nasaya at latamot ading ko. Nakaawag ka mat? Ada good news ko. Anya dayta? Madlaw ang naragsak ka unay ah. Nobya kon ti babae nga istorya kada kayo di manang. Oh, no kasta. Sinong batan na kan ni Feli? Wan manang. Ay na. Naragsakak ita manang. Di, at ganado ka nga agtrabaho inton bigat. Siyempre makita ken makaduak man ni Feli. Ala, tratuam anasaya tinobyam. Liklikam dagiti bambanag ang mabalin a pagsakitan tinakam na. Tapno, maliklikan ti apa. Wan manang. Laglagi pag nagita ngayong bagayo. Mayat ti kasta a kapanunutam, ading ko. Agpadameten nga adan kayo iti husto nga edad. Di yu pagbalinan nga ay ayam ni ayat kunakmanan. Ni ading munsamot di mawag lay ka. Wen, tatang, Kanya timbagana. kasta unay tiragsak na. Tainaklon kanon ti babae, anabayagan nga ararapaapon na. Day kunam nga agnagan iti Fele. Wen, tatang, isumot ti sang kaistoryan ni Marlon, no kasta makiturog ak ije boarding house na. Ay kat mayat nga rudaan wat damet ten nobya na. Idi pa'y nga ibagbagakin kwa nang agbirok meten iti manugangag. Wen nga ron, tatang, awanan ti pagdanagan nyo. Tano mga sawan ni Marlon, di adanton apo ko yo. Kat si kangay, talaga ka di nga awan plano mamakiasawa. Ay na, tatang, sana balin. At damot ni Marlon amang ted iti apo ko yo. Isulaangan ati urayan nyo. Sa dino tinaga pa, Marlon, nakita ka rin ka itay? Napanak imatang iti meriendam. Ha? Inggatangan ka iti paborito maabanana kyo. Agyamanak ha? Kanamet ngaminan Tapno saan ka amabisinan kabayatan ti panagtrabaho. Sapay ado ti impaaramin ni buskan ka. Wan nga ron. Kasapulan na kano ngamin dagitoy a report inton bigat. Amukla ko madayta trabaho. Tulungan kan. Saanan? Kabaalak matkit di nga aramidan. Ala, agsubliak matan iti trabaho. Kanam dagita ginatang ko Wan, kanagto inton madamdama. Anya jay nakitak, Beshi? Ha? Di ka man agindidi. Nakitak day jay anya. Inaklon mo ka din? Kunak man no busy ka iti report nga aramidang, Beshi.
Siyak pa iti kunam. Kabaalak ti ag multitaskingan niya. Talaga mo ta. No maipapan iti kakasta abanag, nagpigsa ti radar mo. Ay, wan mat Jack ilibak day ta. Ket, di mo pa'y sinongbatan ti saludsud ko. Nobyom ka din ni Marlon? No anya tinakitam ken nangag mo, di iso day tiyan, beshi. Ay na! Kunak tumat! Congrats ka na kayo, adwa. Kaano nga rod tilong table? Di mi pa'y napagsaritaan ti may papan iti day taabanag, beshi. Agurnong kami pa'y narigat samot ti makiasawa, no awan ti husto nga urnong mo. Nakaumay ka mat, Marlon. Ay, awan ni Fele. Adda na patag-alakad na ita. Saan ka di nag-text kan ka? Nag-text, tata. Ang saan nga iso ti gagarak. Anyat kaya't mo asawain? Kaya't ko ti makisarsarita kada kayo kininana. Awin gayam. Ato yo, pasarabok para kada kayo. Ay na, saan mat ang masapol nga damakan nga isang patmo? Tunggal umay ka dito'y balay. Okay lang, no awan. Ala, agtugaw ka, ta ipapudot ko ti kape. Wen man nga rod, angkel. Kaya't ko ti kape yo dito'y kat. Native akape ko naman. Ay katuan ta isumat ti kayat may kaninanam. Ay bagay, aglisi ka man, ta ipapudot ko ti kape. Apay, anya ti aramiden ni Marlon dito'y lakay. Di nan samot amo nga awan ni Fele. Amo na bakit? Apay nga rod nga imay. Kaya't nakanumot ti makiis-istorya ka na ta. Kasta. Uy, isumat ti kunana. Ala, mangirwar ka man kit di itinaling ta kamote. Isu ti ikapime, iti soon to be my son-in-law. Amom lakay. Isulaeng man tinagbalin anubyo ti anak ta akasta. Jay ex ni Feli idikat saan akasta. Ayun tama nagbabain mat ni Ador. Ang nasimpat matay jay. Talaga laang siguro asan nga isuda kan ni Feli ti para iti tunggal maysa. Ala, saan na day ti pagsaritaan ta? Apay ngay. Ang mga numangag ni Marlon, katanya pa'y ti panunutan na. Imay kanumat ni Marlon dito'y balay itay awanak, nanang. Nanak ko. Anya nga'y tinaramid na dito'y. Nakiis-istorya ka dilaan. Katuan, nagmalmalem da nagsarsarita kin ni tatang mo. Ala, ang mga kumkompormi mo't timbagbaga ni tatang kankwana. Day ta ati jakam mo. Busy akmat ngamin itay. Ngamayat mo ti kakatawaan dado. Saan anang erwar ni tatang iti arak, nanang? Saan ata daak? Ay, kunaklakit din o binartag ng tinubyo. Sapay saan nga manginom ni Marlon. Nakarik na siguro ni tatang mo Iso adinak imbaon agim matang iti arak. Nasayaat mo to kasta, nanang. Ang mga numasobraan dakit di. Ay, gayan. Saan pa'y analpas ti laklakad ko? Mabalin ka di ada kayon ti mangipila kadagiti apapeles iti opisina na panak itay? Ay, katwa na anak ko. Mabalin lata. Siyak tong timapan. Tapno saan ka nga aglangan iti trabaho. Sika magayam day tabaro, apay? Agpatulong ak kumakada kayo, nana. Agpatulong? Anniversary mi kini Feli inton Sabado. Ne, nagbiitan. Kitaan nyo ti petsa, nana. Anniversary mi inton umay a Sabado. Ay, wunan niya. Ay, nanalipatak matan. Kat anya atulong ti kasapulam. Kaya't ko kumasurprisahan ti anak yo. No kasta, agluto tayo. Saanan? Agpa-deliver tayo layangan. Tapno saan kayo ang mabannog? Ay katun Angam nagasgastos samot no agpa-deliver tayo.
Okay lang kanyak, para matitinobyak. Nana, anya nga tati kayat na regalo? Saan matkit di anapili ti anak ko? Uray anya ditan, tinapatag kat nagkapo iti puso. Kan, wako ma, nana. Okay lang ka di kada kayo? No ag-propose ako ni ti anak yo? No kasta, ikasar mo ti anak may. Uwan, no manugot kayo. Ay katuna barok, apay kit dinasaan ngay. Hello, Manang Laika. Anyat masapul mo, ading ko. Anniversary mi itinobyak inton Sabado, Manang. Ket? Anya nga tati mahet a regalo para kin ko ana. Mabalin mat nga alas. Kas kumaitit kwintas. Angam sikaman, numano ti budget mo. Panag ko na, Manang. Magustuhan nga ta ni Feli ti kwintas. Ipadas mo lang ta, ah. Wen man nga rod, Manang. Barang magustuhan na. Hello, Marlon. Pasensya kan, Feli, ha. Saan ka masukon nita? Ha? Apay ngay? Medyo matitirik na. Naimbaglaan yan. Tapin nag-day off nak ni boss ita. O sige, ano sakpay lang nga rod taglugan iti jeep? Pasensya ka na. Bumawi ako inton may imbagana. Wen, okay lang ang kanyak. Maawatan ka. Ala, baingan mo din. Tagi na na. Wen, aginana ka, kan agtumar ka manan iti agas mo, ha? Nagtumara ko ni Tay. Sige nga rod, aginanakan. Ida pa kon ti cellphone ko. Tamang rugi manan ti trabaho mi. Hello, Arlene. Marabyan kami ita. Anya nga oras amal pas ti trabaho yo? Alas 7 iti rabii. Masaya at matkit di no marabiyang kayo. Saan kami paingamin ang nakaset up dito eh? Di ka madanagan. Ag-text saktukan ka no nakalugan ni Feli. Agyaman ako na ititulong mo ha. Awanan nyaman na. Oh, paypayapayan na kung tigayam ko. Idi po kung ti cellphone. Narigatan. Amang ano makadlaw day chay. O sige, agyaman akmanen. Bye! Nagado ti in-order ni Marlon amakan bakay. Wen nga rod lakay. Ay, mga no saan tayo maibus na ita. At dapay matkit di bigat ah. Ayun gayam sa dinungay ti ayan ni Marlon. Diyak mo't makita. At day jay ruwar, kasarsarita na tigayam ni Feli. Ang mga nupaawi din jay anak ta. Siguraw. Oh, Marlon Barok. Anya nga ay, agawid ka din ni Fele. Nakalugan ka nun, Nana. Ay kat, idepan tayo nga ruden ati silaw. Agtugaw kayon adwa. Siya kunti mangidop iti silaw. Isaramat laang tiri daw, bakit? Wen ka di, danag mun ay alakay. Apay nga, nakaidap mo itong dagiti silaw di tabalay. Awan mo't nadakdakamat dananang kantatang apapananda ita. Imposible ang nakaturog dan kat nagsapa pa'y laang. Tadaan! Happy anniversary! Happy first anniversary ka data, Feli. Kunam kanyak ama ditirik nam. Kung kunaklaing day jay, takayat ka surprisain. Kayat ko ngagbalin nga espesyal da ito nga aldaw para ka data. Kayat ko matlaing nga lain da ito agundaway. Ha? Will you marry me? Sigurado ka di, Marlon? When? Sigurado ak. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sapay la ko ma, tauman nugot ka nga kalaysa ta. Umanugod nga ta ni Feli, iti kayat ni Marlon ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo italawa sa napauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ting masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celon. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Feli ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Gastaunay mat aragsak dagiti dadakkel ni Feli. Katsang kadamagda no kaano ti kalaysada. Kabayatan na, plano ni Marlon a sorpresaan ni Feli. Iti umadanin anibersarida. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Kinatipker, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Will you marry me? Ha? Sigurado ka ka di, Marlon? Wen, sigurado ako. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ket sapay lakom ha, tao manugot ka nga kalaysatan. Yes, I will marry you. Agyaman na klaunay, Feli. Nangagmula kay. Ewan bakay. Ala, rugyan tanti agsapol iti buryas nga iwanan ta, bakay. Happy first anniversary kada kayo ka ni Marlon, Feli. Agyaman ako, Nay Beshi. Nakitang dagiti ladawan niyo nga impost ni Marlon iti Facebook na. Plano yu gaya man ti agkalaysa? Uwan, napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Ay, sana all manen. Si kakit di man. Aklo nam ngaminan di ibagbagam nga agdatdaton ken ka. Ne, apay asyak manen tinapanan ti saritaan. O sige, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta abanag. Amang ano isupay dayta ti pagsakitan tinakam mo kanyak. Yeah? Tatang, nakaidasara ko niti kanan tayo. Tatang, Wen, ang ikaw. apay nga rod adi kay umay diti kusina. Laika, anak. Apay yung tatang? Apay akas na titsura yo. Nasakit ti barukong ko, anak. Jak maawatan wanya ti marikriknak. Anya? Kaano pa'y? Iti agsapa. Kunak mo na banugak laeng. Di mo't lagkalman. No kasta nga rod, mapantayo adagos iti ospital. Ang mga nanyamot tunday ta. Awagam ni ating mo. Wan tatang, ngam ito madamdamhan. Urayan naklabiit, ala ak ti wallet ko, mapantayo ni iti ospital. Oh, manang. Adda ka di trabaho ita, ading ko. Awan manang. Adak ita dito yung office. Apay ka di? Sige, awagan kan tulaangan, kalpasan ti trabaho. Mabalin mo't nga ibagam ita, manang. Madamdaman tulaangan. Ibagamon. Jak mo't lang may pamay sa ti atensyon ko iti trabaho no ada sa balya pampanunutek. Kwa, Marlon, adda kami dito ospital. Ha? Sino tina ospital? Ni tatang. Ha? Anya tinapasama kini tatang? Kanat asim makit ti barukong na. Angam, awan pa'y matimbaga dagiti doktor. Ala, ibagam no sa dino nga ospital deta. Taumayak itamat laeng. Sa dino tayo ni Marlon, Beshi. Rimor mat itay? Ni, saan anak pakada kanya ka? Agdardaras mat nga minapimanaw. Apay nga ta? Dahil ti tsaka mo. Ngam, nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay. Amangan ko nakno adda emergency. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Ano usam nga orayon, Beshi? Ag-reply to ka di. Ada akong tatang. Itamampay, asan ani Marlon tinangitulod kan ka dito'y balay, anak ka. Busy ni Marlon, tatang. Bise, Wan tatang. may sa kumpanya ti pagtrabahuan niyaw. Saan ka dahi? Wan tatang. Sa bali mo ti department a pagtrabahuan na. Kasta ka dahi? Nay, anda ka ba't gaya mo, anak ko? Bala, ginanakan, tagidasara kun iti pangrabyan tayo. Da kayo pala ang kani tatang ti mga nanang.
Sana ka mabisin. Na, itaman pa'y. Ina ko ni tisired ko. Kaya't kunti aginan na. Apay lakay. Anyat na pasama kiti anak ta. Ay, uray siya. Jak amok bakit? Tila ang amok. Kat saan ani Marlon tinangitulod kan kuha na itay dito'y balay. Amangan mo't no nagapada. Anya kumangay ti pagapaan da. Hello, Manang. Kumusta ni Tatang? At danas ka na mabayadan, aning ko. Dakkel agatad, kat kurang ti kwarta. Mano ti mabayadan? Kita ang tinsend ko iti messenger mo. Sige, takita ak, Manang. Pasensyakan kurang mat ngamin ti kwarta. Saan pa'y mat abinayadan ti gayem ko ti utang na kanyak. Ada savings ko. Ngamkas na ko nakitayan. Kurang. Nayunam ko ma. So katak tumatlaan. Dakkel mat gayam ti babayadan, Manang. Win nga rod. Angam, anusan tan tinapatag. Agimbag ni tatang. O sige,ag-withdraw ak sakbay nga umayak dita, Manang. Ala, urayin dak dita. Makadlawa ko na, Marlon. Anya ti kayat masawan? Sino di mawagkan ka iti na minsan ngal daw? Dayjay, Sino dayjay kunak? ni Manang Laika. Anya timbaganakan ka? Kan sigurado ka kadi, ani manang mo dayjay? Kaano pa yan nagulbudak ka? Anya nga ron timbaganakan ka? Apay adi mo maibaga kanyak? Ada ka di ilimlimod mo? Kuang amin. Diretsaan nakman si ka, Marlon. Pasensyakan. Nuen limot ko ti may papaniti da ito abanak. Mabainak namin kan ka. Anya nga rod dayjay? Alan, ibagamon. Na-ospital ngamin ni Tatang. Kat pinagbayad ko ti ornong ko, para ko may ti kasarta. Anya? Apay nga rod nga italaan nga imbagam ti may papaniti day taabanag. Gaputa mabainak kan ka. Diyak kaya tama dismaya ka kanyak. Sapay la ko matadinak guraan. Anya jay ko na ni boss? Aglangan ka inton bigat? Apay mo't friend. At dadetyo ka ni Marlon? Kapilitan nga aglangan na. Apay mat? Sumurutak ka ni Marlon iti ospital. Ha? Sino tina-ospital? Anya tinapasama. Ni nga rod tatang na. Jak amon, mano alawas gaya mo nga iti ospital. Inlimod na ngamin kanya. Kaibagbaga na lang idikalman takinumprontak. Isumat lagaya matunggal makita kat kasla problemado. Day tarod, Beshi. Naimbag nga rod ko mano imbaga na kanya. Nagilimod mo't. Inuray na pa'y ang makaungal takkan kwa na. Ala, kuyugam to nga rod. Kat ibagam to latta no anya ti maitulong mi ka ni Arlene. Kaduak ni Feli, Tatang. Kaya't na kayo ang makita. Ay, kumusta ka na, Feli, balasan ko. Maragsakan ak unay, tas sinarungkaran nak. Nasaya atak mo't latta, tata. Agsarsarita kayo pa ya. Kasaritak pa'y nga umanan ni Manang Laika. Ay, Kumusta kayo ngay, tata? Kumusta ang tirik nayo? pagyaman na kiti apo. Mariknak nga inot meten nga subsubli ti pigsak. Agpaimbag kayo. Tapno makita yu pa'y mata, dagiti agbalinto nga apo ko yu. Kaano aya ti kasaryo iti anak ko. Umadanin, tata. Orayan mi lang ti panagimbagyo. Mangan kayo kadagiti nasusustansya amakan. Kanto maran nyo dagiti agas yu. Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Kita am ading ko. Mayat ti isam ni tatang. Kabayatan ti panagsarita da iti nobyam. Wen nga rod, Manang. Ay, kaano nga'y gayam ti kalay sayo? May tantan pa'y lang, Manang. Naksayan mo ti kwarta para kumaiti kasarami. Ay, pasensyakan
Amumat, awan ti sabali nga amok amabalin ko nga asitgan no di si kalaang. Hamawatak manang. Imbag man, taim manugot ni Feli ang maitantan paylaang ti kasaryo. Jak pala na ibaga manang. Ngam amok amaawatan na ti sitwasyon. Sapay la ko maa. Di ka madanagan. No adda agbayad iti utang da kanyak, wano maalak ti sweldok, mangtedak tuken ka. Isublik ti kwartam. Saanan manang? Agurnong kami manin ah. Naimbag kanyak, tawan ti asawa kan anak ko. Awan ti daduma apaggastusa. Sapay la ko matamawatan na kiti ipagak. Anya dayjay aya? Okay lang kadikan ka? No may tantan pa lang ti kalay sata. Okay lang man. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Husto mat ket di. Tapno, dumakkel pa'y basit dagiti baboy apakpakan ang dananang kantatang. Agyaman ako na ita maawatan. Di mo matnagayatan tinapasama. Kan may sa, mas importante ti panagpaagas ni tatang mo. Makauray day ta akasar. Di ta agapura. Dumtang tulat ta. Nag-aasata ka talaga. Ngamin, man nakaawat ka. Bulaen nakmanan. Ala, agawit ta ket tinta ni Romabiin. Sigurado nga agurura yung dananang kantatang ijay. Anya ti ko na, Feli anak ko. Maitantan ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang, Nay, apay ngay. na ospital nga ni tatang na. Kat dakkel agatad di binayadan da iti ospital. Nagastos na ti kwarta para kumaiti panagkasarmi. Kaano pa'y ana ospital ni tatang na? Nabayag nga ruden nanang, ngam kam amuklaeng, takaibagbaga na mat kanyak. Kinapod muna, naggapuak ita iti ospital. Ay, kaasimot. Wan nga rod nanang. Sapay la kuma, tagimbag matan. Nay, asino ti pagsasaritaan yung agina? Asino ti na ospital? Ti ama ni Marlon tatang. Apay ti ama ni Marlon? Agsakit nga rod, madama nga agpapaimbag itan. Ay, no kasta. Talaga masapol ang maitantan ti kasaryaw. Tamas importante ti biyag ti agbalin a katuganga manakaw. San abali ti kwarta tamasukatan to. Agpada kayo mat nga dan iti trabaho. Makaurnong kayong tumatlaeng. Kumusta nga'y tinapanan niyo idikalman? Okay mat, nakasaritak ti ama ni Marlon. Kat ininot mat kanon nga agsubsubli ti pigsana. Di rimuardan. Saan pa'y? Amang ano, inton sa maruno pa'y alawas. Madama pa'y lang agpapaimbag ni Tata Goryo iti ospital. Nasaya at matngarod no kasta. Tapno saan nga isupay a pagparikutan niyo? Wan nga rod. Ay, wan gayam. Anya nga iti imparamid ni Sir Eddie Kalman. Siyak tinang ipaaramidan na iti report adi mo nalpas. Ay na, agyaman ak unay abeshi. Naimbaglaangan. Ta naadaanak iti gayam akaskan ka. Si kakit di man. Agpalpalakpak manandag iti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Pudumot, beshi. Diyak ilibang. Tatalagamot ang mapagtalkan ka agayam. Remor ka din ni Tata Goryo? Wen. Idin na minsan ngal daw. Nalipatak matan nga imbagakin ka. Di adamot ang maintenance na. Anda nga rod. Sapay nagngingi na ti agas na. Anong sama, tinapatag, agimbag ti amayo. Kaasimat no, iji ospital ti agbali na balay na. Ay, wen nga rod. Asino ti awawag, Marlon? Ni Manang Laika. Makapadanag pa ikit di. Song bata mo, amangan mo't no napatag ti ibaganakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy te seryeta yu italawa sa napauluan. Kinatibkar. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinlimod ni Marlon Kinefeli, ti kasasaad ti amana. Aging ga nakadlaw ti balasang, kat kinumpronta na ti baro. Gapu iti dayta, naitantan nga ron ti kalaysada. Nupay kasta, nakarwar matlang iti ospital, ti ama ni Marlon. Iti may sangal daw, imawag nilay ka, kan ni Marlon. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anapuwan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Sino ti umawawag? Ni Manang Laika. Madanaga nakit din. Sungbata mon. Amang ano napatagmat ti ibaganakan ka. Uwan. Hello, Manang. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y balay de fel ni Manang. Apay ka di? Umay ka man pa di ti balay. Makapadanag kamit, Manang. Apay ka di? Anya ti pagdanagam aya. Umay mo lang alaan ti kwarta. Nagbayad ang tigayam ko iti utang na. Iso-aso katak ti daddo maagastos mo ka ni tatang. Tapno matuloy ti kalay sayo ka ni Feli. Intun umay abulan dayjay. Saan ka di? Makapadanag kamit, Manang. Kunaklakit din no, at daman ng dakas ang napasama kini tatang. No kasta, matuloy ti kalay sana? Una, ang damat ti kwartang intad ni Manang Laika. O sarandat ako man ni Tata Goryo ti kwarta ni Manang mo. Nangina dagiti agas ni Tata, saan ka di? Ni Manang pa'y ti kunam. No saan kong awatan ti kwarta, sigurado adagulitan nak dayjay. Talaga ang nagsaya at ti kabsat mo niya. Sipod pa idi. Sipod pimo sa iti inami. Ison ti timakdar nga inak. Aguray ka. Awan asawa ni Manang mo, saan ka di? Awanan ti plano dayjay makiasawa. Na trauma iti inaramid ti ex na. Apay, anya ti naramid ti ex na kankwana? Babaero dayjay nga ex na. Ti plano da idi kat agkalaysadan. Ngamdak sanggasat. Tayin sukat na ni Manang ko iti baknang. Anya? Di tan pagsaritaan ti may papaniti day taabanag. Napalabasan dayjay. Nakalipat matan ni Manang Laika. Anyat ko naman ako. Matuloy ti kalaysayo kin ni Marlon. Wan nanang. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Ada intad ni Manang Laika. Apay nga inawat yu pa'y laeng kat dakil ti gastos da iti ospital. Awan na aramidan ni Marlon. Tano di na awatan. Sigurado ada gulitan ni Manang na. Talaga suportado ti pamilya na iti relasyon nyo Sobraan, nanang. Awan makunak iti pamilya ni Marlon. Ta suportado damat ti relasyon ni. Ala, kat no agkasapulan danto iti tulong kada kayo, ay kat tumulong kay tumit anak ko. Wan nanang. Subadan nyo ti kinaimbag da kada kayo. Wan gayam. Kumusta ngay matdagiti taraken nyo ababoy? Ay kat mabalinan ang maparti dagi jay. Mabali na makita, nanang. Mala, inton madamdama, sumurot kanto kanya. Oh, anya ti mako namin ti daytoy agam. Sigurado ang maibagay kan kadayta. Sigurado ka? Sikamot tan ati agpili, no? Nya ti kayat mo nga isuot ko. No siya, daytoy agawon ti maibagay kan ka. Sige, daytoy nga rodon ti gatangan ta. Manungay dayta. Siya kung ti agbayad, tapno saan ang maibus ti kwarta nga intad ni Manang Laika. Sigurado ka? Wan, idulin mo pala ang ti kagudwa ti kwarta nga intad ni Manang. Amangan no adan to importante apaggastusan tayo. Ada ka din naalayo ang makeup artist para iti kalaysayo? Awan pa'y nga rod. Adamam mo ka bakla. Siya kun Manumat ti singir mo, Beshi.
Nasyak ti alaan nyo ang makeup artist. Ay, dakkel ti matipidyo, beshi. Manong harod ti singer mo. O sige, agtinulong kamin ka ni Arlene. Da kamin ti mang make-up kan ka. Di oray makanlaang ti bayad yo. Uwan nga rod, makanlatan ah. Mangitugot kamin to iti echo baga pangikan mi. Da kayo kat di man. Pudno ti bagbagami, beshi. Dayjay lang matiyam mo mi amay tulong mi kada kayo. Tapno saan kayong aggastos iti dakkel? Nang rona pa'y, kat dakkel ti gastos da Marlon, idi na ospital ni tatang na. O sige, ibagak to nga rod ka ni Marlon, ada kayo ti makaamo iti make-up. Sige lang, beshi. Kabaalan mi dayta. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Congratulations kada kayo, anak ko. Agyaman kami, nanang, tatang. Agyaman kami, nanang, tatang. Kablaawan kayo, Feli, Marlon. Ti Diyos ti pagbalin ninyo a sentro ti relasyon yaw. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami unay, tatang. At to'y ti regalo kada kayaw. Ha? Ne, anya nga itilinaon day taas sobre, tatang. Lukatan nyo Agyaman kami manan, tatang. Awanan yaman na anak ko. Kamaudyanan na. Natuloy mo't laeng ti kalay sayo. Kahit pasensya kayon no sanak siguro ang nagsakit, ang mga no mas bongga pa iti kalay sayo. Okay lang, tatang. Di yung panunutan ti may papan iti day taabanag. Kasaan nyo mag-anagayapan ti pan naka-ospital yun. Pudno timbaga ni Feli, tatang. Yan may sa. Okay lang kada kami ti simple kalay sa. Di napatag, kompleto tayo. Ay na, agyaman ako na, taman nakaawat kayo, anak ko. Marok, no okay lang kan ka. Ijay balay ko matipag na edan yaw. Amang ano saan kayo akomportable, no ijay kami ngagian, tatang. At damat kitin regalo ni tatang ko adaga para kada kami. Kwa barok. Kay kayat may kindi nuang nad kayo ijay. Tapno adda kadwami ka ni nanang yaw. Samay sa kakaisunang anak mi ni Fele. Awan ti daduma amang tawid iti balay me. No di da kayo laeng. Anya manan atawid ti ibagbagayo, tatang. Ibagbagak iti asawam. Nga ijay balay laangan ti pagnaadan yaw. Anya ti makuna, Marlon. No siyak, okay lang, met. Basta komportable dananang kan tatang. No kasta, ijay kayo nga ron nga agnaad. Uwan, tatang. Basta okay kada kayo. Ay katuon kay kayat mi manan kaninanang yaw. Agdiin kan bakit? Maladaw tan iti trabaho ta. Sa anak pa nagtrabaho ita. Ne, apay ngay? Nagmadi nga rin tiriknag. Ha? Anya ti marikriknam? Tsak mauawatan. Maululawak. Agpa-check up ta nga ruten. Amang ano anyamat tanday ta. Agsagana kakit din ta dapay trabaho. Kasaritak tulaangan ni nanang inton madamdama. Ta iso ti kadwak ang mapanagpa-check up. Sigurado ka? Amang ano anya ti mapasamakan ka? Di na ka di pa kadanagan. Kabalak ti bagik. Agsaganak kanta mga numaladaw ka. Sa nabalit at damot ni nanang kantata nga kadwak dito'y balay. Naimbaglaengan. Ta dito'y balay dagiti dadakkel mo tinagnaidan ta. Bakit? Kinasaritanak ni Marlon itayan ako. Anya timbagana kada kayo, nanang. Tibilin na kat ipa-check up ka. Tamadi ka no tiriknam. Huwag nga ron. Maululawak. Amangan mo no agdadagsin ka na nako. Diyan ka mo, nanang. Mala, agpulis ka nga rudan. Tainta agpa-check up. Iti kasta, makasigurado tayo. Mabit lang, nanang. Ay na. Masikog sa nga agpaiso ti anak ko. Kumusta ti panagpa-check up yo bakit?
Anya nga iti imbaga ti doktor. Good news, lakay. Anya ti imbaga da ay ti ospital. Masikog ti anak ta. Iso akas jay ti marikrik nana. Ay nanukas ta. Adan tumaten apo ko ta. Ay, Ayun na lakay. Makabulan ka nung tisikog na. nukas ta nga raw. Aguray talangan iti. Walupay abulan. Una, iti saan nga agbaya? Adan tumutin mangawag ka data iti lula ken lolo. Masikog kagaya man, bakit? Nag-text kanyak ni nanang iti agsapa. Ni nana nga talaga. Inununa anak manan. Wen takinulit kumit ngamin. Matanagan ngamin kan ka. Kat, kumusta nga yung tiriknam? Nasaya at matan. Anya ti kayat mo akanan, tagatangag. Sa anak pa'y amabisin. Nasken amangan ka iti nasusustansya amakan, bakit? Tapno nasalun at kayo iti anak ta. Sa anak pa'y nga rod amabisin. Nagdagulit ka matan. Ay, ala, unin. Di ka din agungat, bakit? Nadakayat mo akanan, ibagam lang kanyak, wen. Nasayat mat ta nakariing kan, bakit? Ni nanang. Nagawid ni nanang. Napan nagdigos. Agsublin to inton madamdama. Mabisin ka kadi? Ay, saan? Mapanak lang biti ti CR. Kaba alam ti mapan iti CR? Wan. Padadyak to ti anak tayo inton madamdaman. Alalayan ka nga rod, bakit? Marlon, karupropam launay ti anak yu. Isumot lang ti ko na dagiti katugangak. Sigurado ang maragsakan ni tatang. Numakita na ti apo ko na. Di mo mat ngamin intugot ni tatang dito ospital. When tanapan mat iti ayan ti kabsat na, idi pa'y lakalman. Ijayan naturog. Aywan. Agsubli ni Auntie Leticia iji abroad. Saan ka di? Wan. Iso tinapandain tulod ija airport. Ibagam to ni tatang O may to bumisita iji balay. Wan sigurado dayta. Ay, wan gayam, kaano arumwar kayo? Intun bigat ti malam, manang. O sige, ag-text saktukan ka no kaanong agpasyar ni tatang iti ayan nyo. Wan gayam, adda ka di pagbayad yun diti ospital? Adda, manang. Bagaan naktulat ta, no bilang man tagkurang ti kwartayo. Wan manang, katagyaman ako nay. Bangan ka pa ya, anak ko. Sabaw man dayto yan, nanang. Masapul amangan ka iti nasustansya. Tapno adda dijin ni baby. Da kayo ngay, nangan kayo ka din? Nalpasan Saan kan ariniing taamok anapuyatan ka idirabi si kamot ti makaamu amangan, taigalgal ko dagiti nagsukatan nyo. Agyaman ak nanang. Agdigos kan tumutan inton madamdama, adda impabur kon abulbulong. Day, apay ngay anak ko. Kaslamo nagbaliw ti kudil ti anak mo. Kita, Apay ngay, nanang. Awan mo't day tayo di kalman. Ay, saan anormal ti kastoy akulor, anak ko. Makatawan pa ila ni bebe. Apay ngay akas taoy. Ay, masapol ang maipacheck up. Ipacheck up tayo nga ro dadagusan, nanang. Adda ka di kwartayo dita. Adda, nanang. Magpulis ka nga rudan. Alaam mo dagiti gabit ni baby. Taditay amo numaadmay tanak ko. Nanang. Ala, i-text mo nila kay mo. Uray ni tatang mo. Tapno amuda na pantay di ospital. Sigurado amas daaw dagijay no awanta inton sumangput da. Diyos ko, paimbagam ko mati anak ko.
Diyak lakit ti kabala no mapukaw ko ni Caleb. Amoy matanabayag nga rapaap ko ti maadaan iti anak. Nga mapayakas ti madan ti mapaspasama. Feli, bakit? Marlon, Oh, anya tinapasamak. sa bali ti kulor ti kudin ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo't dayjay di rabi. Anya timbaga ti doktor. Adda ka di sakit ti anak ta. Anya ti maamuan da Feli ken Marlon, may papan iti anak da. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas na pauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti kalay sa Damarlon kan Feli. Nagnaadda, iti balay dagiti dadakkel ni Feli. Nagsikog nga rod ni Feli, kat impas ngay nati umuna nga anak da. Dakkel ti pagyamanan na, gapo tadakkel ti may tultulong dagiti dadakkel na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Nana Rosing, ti sabali akulay ti kudil, ti apo ko na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na napunuan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya tinapasamak, bakit? Sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo't dayjay iti rabi. Ha? Kat anya ti magati doktor. Adda ka di sakit ti anak ta? Ando ka na nadagsa na sakit ti anak ta. Anya? Sa dino ti ayan ti anak ta? Andada ka ni nanang ijay ward. Kaya't ko ang makita ni Caleb. Bakit? Kumusta ti apo ko ta, bakit? Masapol ama confine ti apo ko talakay. Ay, anya nga iti kuna ti doktor. Adda ka no nadagsan na sakit na. Kat masapol ama obserbaran. Anya? Nag-awid aklaang tamangalak iti ulis nga usaran di anak ta. Nga maagasan matlang matkit di ti apo ko ta. Saan ka day? Wala kay. Di tay mapukawan iti namnama. Agkararag tayo latta. Panubok laang daytoy iti biyag. Ala, ingkamankit di mangidadang iti danom ta ikargam iti termos tala akinton madamdama. Ala, anya pay? Inak mangisagana iti ulas ken bado, lakay. Sige. Ay, sapay lako ma. Dadagos nga agimbag ti apo ko ta. Mangan ka pa'y bakit? Sana ka mabisin. Diyak marik na tibisin ko, lakay. Asino nga rod ti mga sikaso ita anak ta? No di ka mangan. Manganak to ka din ng mabisinak. Apay ay nagdagulit ka. Madanagan nga rod kan ka. Awan ti rumbang apagdanagam tamok ter aramidak. Saan mo't amabalin adi ka mangan? Kumapsot ka no kasta. Pangaasim ta din nakrangrangan. Nagado ti pampanunutak ita. Saan kumamat akasta? Dumngag ka kumamat kanyak. Maawatak a madanagan ka iti anak ta. Amin tayo kat madanagan. Ngem di mo kumamat baybay anti salon at mo. Bakit? Nangyagak iti paboritom a banana Q, Beshi. Agyaman na, Carlin. Agmerienda ka pa'y Diyak marik na tibisin ko. Ni kitaam Beshi. Kaslaki mo tong kamatan. Diyak kami nan amuno niya ti aramidak. Ikararag tayo latta. Asapay la kumatagimbag ni Caleb. Ada ka asi ti Diyos. Awan ti amo ka na dagsa na nagbasulag. Tap na mapasamak ti kastoy ti anak ko. Agkalma ka lang. Agbalin ka anatibkar para iti anak mo. Kan para iti pamilya. Sana na saan na namagasan ti anak ko.
Kasano? Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibo? Kas na ko nakitayan. Adda ka asi ti Diyos. Hello? Manang Laika, Apay akas ta ti boses mo. anda kami dito ospital ita, Manang. Anya? Anya ti aramidan nyo dita? Sino ti na ospital? Na ospital ti ka anak ka, Manang. Anda nadagsa na sakit na. Anya? Kaano pa'y? Hindi pa ilan na minsan nga aldaw, Manang. Idi pailan na minsan nga aldaw. Ngam apay nga italaan nga imawag ka. Jack amo, no kasano nga ibagak na ito kata kayo, Manang. Nadagsan nga mindirik nami itang agasawa. Maawatan ka, ading ko. No pa'y kasta, agbalin kayo kumaan na tibker iti asawam. Di kay mapukawan iti namnama. Wan, Manang. I-text mo kanyak no sa dino ti ospital nga ayan nyo ita. Agraman room number. Tapno amumi kan ni tatang no sa dino ti papanan mi. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo itay? Ni Marlon, tatang. Oh, apay ka now. Kasla danangeg ko nga imbagam nga ospital. Wen tatang, na ospital ka no ti apo ko yun. Ha? Nay, apay ngay. Adda ka no nadagsan asakit ni Caleb, tatang. Anya? Sige, agsagana kayo. Tasarungkaran tayo ida. Mabitlay nga raw, tagpalesak anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Ngam aging gaita, katawan pa'y nagbaliwan na balayan. Anya ngay kano ti sakit na. Adda ka no sakit na iti puso. Anya? Huwaan abalayan. Ay, Masyanak nga rod amang kitkitagan ko, ana. Tanagado ti aparatos anak kakabit iti bagin ay nakitak nga rod itay. Ay na, nasurok la makatawan ti apo ko tayaw. Ay, grabin arigat ti mapadpadasan na. Wan nga rod abalayan. Isungag kararag tayo. Agkid daw tayo iti kaasi ti Diyos. Taumimbag ti apo ko tayo. Kasano nga yan ti trabaho, Marlon? Kapilitan na sumrakaklat, Manang. Madlaw anapoy-puyat ka. Kitaam ka di tilangam iti sarming. Wen nga rod, Manang. Kastamot lang ti ibagbaga iti katrabahwak. Saan mo't ngamin amabalin nga aglanganak iti trabahok. Tanong kasto ti aramidak. Awan to ti kwarta gastusan mi. Para iti panang paagas mi iti anak mi. Maawatan ka. Angem kitaam Agin na nakamot. Narigat no day tapay ti pakaalaam iti sakit mo. Wen, Manang. Atoy, awatem. Isupay nga igatang yo iti masapsapon yo. Saanin, Manang? Nandapay kwarta mi. Awatem kitni, ading ko. Para iti kaanakak day ta. Agyaman ak unay, Manang. Kalpasan di do abulan. Makaruwar tayo matlaangan. Pagyamanan iti Diyos, bakit? Sapay la kuma, tagimbagan ti anak ta, Marlon. Kas kanayon nga ibagadag iti dadakkel ta. At dakaasi ti Diyos. Mala, muto yan ta anak ta. Isagana mo nagiti gamit tayo, tapa umayan dananang kantatang. Ay, nakabayad ka din iti bill tayo? Nalpasan, bakit? Nasayat nga rod no kasta. Tilaangan agas na ti pagparikotan ta. Sapay nagingina ti agas na. Kasta talaga, bakit? Tinapateg, agimbag ni Caleb. Sapay ko mga rod, tamalpason day ti apanubok ti biyag tayo. Agimbag ko man ti anak ta, iti kasta, agsublin tumatlaangan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Agrubata ko, Nanang. Sigurado ka kaday akabaalam tagtrabaho, anak ko. Wen, Nanang. No saan mo akabaalan? Aginana ka pa'y. Amo ka saan ka nakaturog anasayaan, idi adda kayo iti ospital. Kabalak pa'y, Nanang.
Da kayo pa lang ti makaamo kadagiti aginak Naimas ti turog da, iso asaan ako na nagpakada. Wan, anak ko. Tadwa abulan kayo mo't anak yan iti ospital iti. Marlon, anak, agrubwat kan? Wan tatang. Balon mo sa matyaday di kusina. Ay, wan ngagpaiso. Nalipatak matan. Mala, orayan nak, tasya kunti mapan mangala. Kumusta ngay, Marlon? Nairwar mi matlangan iti ospital ni Caleb. Pagyamanan ni ti Diyos. Sapay la ko ma, tagimbagan ti anak mi. At nakadipay tumtumaran na nga agas. At can follow-up check-up na inton Martes. Nasaya at mat nga rod no nakaruwaran. Makapaginanamat laangan ni Feli. Wan nga rod. Takkal nga rod ti kimutungan na. Kanayon nga min amapuyat. Kan basit lang ti kanan na. Nang runay, dadda kami di ospital. Talaga amay kawa ka, no saan mo abalay ti ayan mo. Nangan ka di ti anak ta, bakit? Wan lakay, pinilit ko anangan itay. Nasaya at mat no nangan. Ngam nagbasitikin na. Ay, nasurukan ang makabulan tinapalabas. Si Pudrim Muarday di ospital. Ngam aging gaita, katkaslan abamban nuglat pa. Marik na siguro tinaglalaok abanog kan stress. So akas jay bakit? San ngamin nga umanay ti makabulan a panaginanana. Nang runa, kat madamapay lang ti panag... Lay. Ay, umay ka! Intakitaan ida! Apay anak ko, anya tinapasamak. Ni Caleb, nanang. Apay! Anya tinapasamak. Ang balbaligaw-gawat na hindi matala. Ay, Diyos ko! Ala, hintayo ni Diyos ospital! Ay, makapabanog. Sa dino tinagapwa, Marlon? Aday naramid mi iti bodega. Ay, sumat lagayam Kung naklakit din no sa dino tinapanam. Oh, apay ka di? Itay pa yung agri-ring ti cellphone mo. Ha? Ninanang yun sa madjay mawag itay. Apay nga ta. Aday ta, umawawag manen. Sung bata mon, amangan no napatag ti ibaghanakan ka. Uwan. Hello, nanang? Hello, anak ko. Adda kami manin dito'y ospital. Ha? Intaray binikalang. Anya? Tatang? Nasaya at matadakan, anak ko. Apay akas na tila ngayo. Ayan ti aginak. Ti ko na ni nanang ita imawag. Kat adda kayo iti emergency room. Ngam, awan matawi jay. Jak nakita ti aginak ijay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinatipkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Panang lipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakariing namang Brihina. Tsaka kutkuti. Masapul adi na maamon anapugsat kun titali. Agsanggirak latta iti adigi akas la nakaturog.
makaturog anak kasanggir ti longko. Nalipatak nga inialis ti tali ti ima na kadagiti sakana. Tapno makaidda kumamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang oversamat. Naimbag lakit niyan. Ta saan anadlaw ni Ma'am Brigida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Sabay ko nga, ta saanin arumwal. Maturog ko nga, tapno makapanaw akon. Sabay nagpanaasan ti imak ang nasugat. Anya ka din ti madamag kadagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dya, Brida. Saan ngagnangayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga ta ang nakaada yun? Inala na ka no ti alahas mo, kuna ni salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunak manen? Adanto pan nakatiliw ti awanan pain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet da dyan nga ubing. Anya nga tanti naramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalindalaang akatulong. Kasano, no dakas ti naramid da kenkwana. Nakaturo pa'y siguro da Ma'am Brigida. Awan mo't mga kuasimak di ta kwartudan. Inayadag ti Romal. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapul nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rin wala. Taray Eva. Masapul ang makadano nak iti ayandag iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot abrihina. Agawa ak pa'y diyang taray. Hello, asino ka di daytaw? Hello, tatang. Cellphone ti pulis da ito eh. Nakiawag ak laang. Adaak ita dito ayan dagiti pulis. Sika ka ding agpayso dayta anak. Nabiro kanda dagiti pulis. Nalibasak ti asungot abrihida, tatang. Inrakadak ijay dagusta. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito'y presento, tatang. Mabuta ng amag na iti kalsada, tawan kadwag. Ang mga numakita nakmanin ti asungot abrihida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadag iti pulis. Wan, tatang. Sa anak ng agawid, aging gaadi kay kadwa. Sige, umay kami dita ka ni nanang mo, anak. Agrubot kami, urayin da kami. Imbag tayo may kadito'y nagus ko. Adaawag na iti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. Adda kano ijay ni Eva. Mapanak ijay. Umay kakadimat. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan ko, anak. Intang arutin ah. Uray sakit na dumat ti kayat ko amaamuan ken kuana. Nasarakan ka di dagiti pulis, iso nga adda ijay? Jak paya mo. Basta inyawag ti pulis nga adda ijay. Kamaudyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga rutin tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kulaklakit din do di na ka makita. Kimutong ka. Napanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brigida, nanang. Imbag ata na ikagumaak nga ingidagit ti tali iti imak. Agdardara pa iti pungwa-pungwa manak ko. Nairaman ang naigid-agid. Ta iti likodan ti nakairiputan ti tali, nanang. Anya ka di ti basol mo ka ni Ma'am Brigida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't na amaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero da, nanang. Ay, una yan. Nga maapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanin dakmat basit, nanang. Ngam sa anak ang makatulog na imbag. Tanakarakudak. Nagdakas na talaga na iti babae. No daduma. Iyalis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga iyalis. Diyak makaid na.
Tanakasanggirak mo't iti adigi ang maturog. Iti dahil tangay naramid na ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman nak, sir. Itakuman nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman unay. Tasan mo nga imbaga tinang ikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo, sir. Nalaing ka, tasan mo nga imbaga. Ang mga ninalanak at adamot iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap dang alaan, sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinaamuam iti kadami jahe. Sabsabidungan da kayo, sir. Adda kas lapulbos na ilalaok da kano iti kaninyo, tapno maidalit kayo. Nagdakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brigida, Manong. Talaga nga aramidak na ita. Sana sakti lokwanda. Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may sakadang iti kwarto iti balay. Tilaang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nangina dahi jay ababae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva, kat pimanaw da iti nasao nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment ang nagigyanan da. Iso kanayo na rumwar iti na idalitak. Kanayo na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak idi tanakapsutak. Masino kayo? Apay asimrek kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano ti na kay daruman nyo? Umay kayo iti presento. Tasong batan nyo amin ti darom kontra kada kayo. Darom? Anya ko darom? Ija itong presento ti pagpalawagan nyo. Pusasan na kayo. Apay a pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay ngawan dito ay! Hintayo na di presento. Da kaya do. Ang amne, agor kay man. Apay pinakipuspusas dak. Nilang Brigida ti alan nyo. Iso tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka iti pangipananda kanyak. Awan basol ko itilintag, sir. Nilang Brigida ti adda basol na. Adamat darom kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa ti akinasawa. Pudno ka di asikaday tay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awan na kay tipain. Kaya't nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam? Nangeg amin ni Eva tinagsaritaan nyo panang sabsabidong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam na ita ayok alalakin. Sana po no day ta, Steve? Saan ko alalaki day ito'y atao? Agdada talaga rodan agdenden na kayo ti may nga apartment. Ibagang pailaing asaan mo alalaki. Kapukadita, da kami iti may nga apartment kat lalaki kon. Kasinsin ko day ito'y alalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo. Isa malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit Brigida? Pati cellphone ko, inalalam pa'y. Awan amok iti bagbaga ma cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit Brigida? Inalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi inalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan, kunaklagarudan. Idarom kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam kumamot iti aramatom nga agdarom, ha? Ni Sir Steve, ti makaam mo iti amin. Di na kumamot pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas.
Gapo iti kinalaing yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagi yu. Sinalbag ti kastoy. Lamok na ko makastoy ti pagbanagak. Sana ko nagsagmakin ka. Sinalbag ka kitdi. Idi-itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itangawan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasaron no may pantay di munti. Natagsan kaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan kayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Day ta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Namabalin, jak kaya ti mapanay di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan day ta munti. Uray agluwa tay ti dara. Talagang ikarot ta tinagbasulang tay di munti. Babawi ko na si Mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay Ranudan pa eh. Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kaya't ko agunggunaan ti anak yo. Gaputa dandanin ay sagmak gapo kanyak. Anya ti kayat yung asawan, sir. Inala ni Brihida ni Eva, ta kayat na amamuan ti ayan ti kahadiero. Kasta ka di, sir. Saan ngay baga ni Eva? Nguray amo na nga da di ti balay ti kahadiero. Saan ba't amasapul agunggunaan tinasaya at anaaramidan, sir? Namlay ta ti may parbang. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na, aging gay ti makaturpos. Nagsardesardeng gayam, ta agtrabaho, sana ituloy manan. Kaya't na ngamin ti makaturpos. Ngamawan lang ngamin ti aramatan na akwarta, sir. Kindawag ngagtrabaho kayo laangan di ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela, tapno may pamaysana ti agadal. Pinagbalinnak matahardinero ni Sir dito'y balay na adakkel. Isumat laang ang matangtangdanan ti agdalos dito'y hardin. Da kayo laangan at itangdanan na, tata. Ay, mabainak paikit din. Pagad-adalan na lang arudan ti anak may. Tangdanan na kami pay. Nasingpat ni sir, nang runa kadagiti nasingpat kan kuana. Ngam ni Brihida anang lipot kan kuana. Addan, ije pagbaludan. Dayjay ti maiparbang itikas kan kuana, tata. Agasam, ta sinabidungan na ti asawa na. Nagdakas nga aramid ti kasjay. Ti manglipot iti asawa. Ti panagtakaw. Kan ti panagpanggap iti dakas, iti salon at ti pada na taaw. Kan ti panangalan na kan ni Eva, sana inikulong. Sa apay naawanan ni Susan iti namnama, ang makita mi pa iti anak me. At dalagayam di tasidag nga inkulong ti managdakdaka sa tao. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangan. Agyaman ako, nay nanang. Baligi tayo amin dahito eh. Kablaawan ka balasang ko. Nagunod mo ti tartarigagayam iti biyag. Agyaman ako, nay sir. Gapo iti tulong yo. Nakaturpusak matlaang. Dakkel ko matipukaw ko. Naimbagam ka ni Brihida ti ayan ti kahadiero. Dakkel ka di agatad ti linaon ti kahadiero yo, sir? Dakkel, iha. So ayaman unay ken ka. Tas ituturan ka anang ibaga nga da iji bangko nga oreno iji laang balay tayan na. Saan nga min arumbang nga isugal dati kinabak ng iyo, sir? Ay tata, nakaturpos kan. Agtrabaho ka iti opisinak. Anda trabaho madagosan. Ha? Pudno ka di, sir? Pudno tinangag mo. Sana baybay anti apo tinasingpet akasken ka. Manu samet dagiti managdakdakas. Ditan papagayam, tinagkibusan, teseryetayo itaalawas, anapauluan. Pananglibo, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika,
Kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.